לזוגة الملك شهريار الحليمי. יום אחד הגיע אל השוק איש אחד שבא ממרחקים. שמי מוסטפא, נעים מאוד. ומה שמך בני? שמי אלאדין, נעים מאוד גם לי. ומאיפה אדוני? הגעתי מאפריקה הרחוקה. יש לי כאן כמה סידורים. עצוב לי לנורא, אני כל כך מודה. בקצה המערה אין אור, אני כל כך פוחד. אני כל כך פוחד. אני כל כך פוחד. בכלל, מה הוא צריך את המנורה הזאת? סתם מנורה עלובה. מה הוא צריך אותה בכלל? אולי כתוב עליה משהו? אולי יש עליה ציורים יפים? צריך לנקות ולראות מה הסיפור שלה. عبدك بندك. مين انت؟ اطمن، انا الجن شوشو. واي بتكبر. اسمعي، انا راح اركبها من الاول. صحيح ذهبت الجوار ولا في عمري شفت زيها. انت شاب عظيم، شاب حساس، مبين عليك امير محترم مهم. برمشة عين، برمشة عين، برمشة عين، مرت اللحظة الجميلة. وين راح حبي وين نزلت الدمعة الحزينة. בואי אהובתי, יותר לא ניפרד לעולמים. וכך חיו אלאדין ויסמין באושר ואושר עד עצם היום הזה. في مسرحنا صغار كبار. Teď vás pozveme mezi loutky ještě jednou. V nadživotní velikosti je představil malým divákům v pohádce Aladinova kouzelná lampa divadelní soubor Al-Karma z Haifi. Chci být dospělý, studovat. Chci být bohatý a uznávaný. Pohádka Aladinova kouzelná lampa je jeden z nejznámějších orientálních příběhů, kterým chceme přiblížit naši kulturu divákům po celém světě. Je to příběh optimistický, plný smíchu a hlavně je o pokoření zla. Vybrali jsme tento způsob loutkoherectví nejen proto, že tyto loutky vypadají krásně, ale také proto, že nám umožňují vyjádřit více emocí. Je v nich pohyb a nejsme vázáni klasickou loutkou a malým prostorem, ale můžeme využít celé jeviště. Tohle představení je takový nejvíc mezinárodní vzhledem k tomu, že to hrajeme v arabské a hebrejské jazykové verzi, já to simultánně překládám, tak tenhle příběh nám přišel nejsrozumitelnější pro české děti. Děti to v cizím jazyce vnímají velmi dobře. Nás to nepřekvapuje, protože máme s těmi dětmi velkou zkušenost a víme, že ty děti reagují na celém světě na stejný podněty, úplně stejně, což je krásný. Židovsko-arabské centrum Beta Gefer má téměř 50letou tradici. Jeho hlavním cílem je podporovat mírové soužití arabských a židovských obyvatel v Izraeli. Od roku 1968 tam působí divadelní soubor Al-Karma. Připravuje představení hlavně pro děti. To, o co se snažíme, je pomocí kultury zbližovat národy. Chceme vytvářet mosty mezi arabským světem a státem Izrael. Ukázat, že tyto dva národy mohou vedle sebe žít v míru. Divadelní soubor Al-Karma vystupuje po celém světě. V Izraeli se zaměřuje převážně na arabské školy, ale hraje také židovským dětem, aby jim představil arabskou kulturu.